3, 2, 1, 0, action. Na yebiye mwana mayala. Mwa mayala anaza mkusa kwa obota. Hey. Okoyiba mude bayibe lo. Nayiba wapi na wenze? Bayibe lo mwa. Bayibi nga mwasite yone mtu bengani singa na. Mwasi na yo bokilo mayala. Bokilo mayala te kuna mayala ngo bayeba mwasi na yo bokilo mayala. Oh. Bokilo mayala. Zilaka lala kana. Obi komune na nkela. Komune nkela. Obi nkela laksini. Laksini. Serke. Donc mwasi na yo mwasi serke. So kuteni na nzela benga kaye mwasi serke. Sege yebembe. Mwasi serke. Doyene zana ye cimetière. Ye cimetière te ye bembe. Sege yene ko. Mwasi no cimetière. To kabala deja. Kinkole o. Ye mingadi. Mwasi no mingadi. Eloko etonda o. Kitambo. Isifi ya kana mbongo. Pepse que se passe ça. Mwana ngambanda bokilo mayala. Te bokilo mayala. Coupé. Zumune anga zumune ngoba yembi wana ukusela bonke ko lule zaka funa kusuba ni tena pia basala nzana ezape kuna bangu kuna neno wali ngaba nesaba intersection usulana ngapi kai na lobeke na usula nayo lelo ina kwa kwana sola kina mwanamke mwana na yaki kuzini Kuma deso ya nini na poma. Ya prison te ya basoda mais basoda kwa. Yo auberge to kwa. Nala mimi una moto. Obio ni matako ya tako. Leo msipa kama wala muona moto asani tuka. Je sais que maman là muona moto fièvre. Moto atia moto. Ndio ba fièvre 40. 40 ça tête 3. Ça lui fièvre ça. 120 toxine à dire. Pour vous dire que toxine na fièvre ça 20 qui na toxine OK? Moyo. Ya bugene bela na wote mama ko ka umona tamse beni. Kambo mse beni. Iko bilia kukuba mais ya ba ebo pesa bloko non ni déjà ya kukuba. Allez tu OK. Nasema leo Kwa mtema pia naanza kabila pia sisi mkisha mimi kwa ndio leo kukuba bila kukuba na nini. Mama, wewe Action. Maman. Maman, ça bon. Je vais la langue ça. Là, maman a besoin d'aller pour que tu te fasses un peu fort le bateau. Des choses comme ça. C'est comme ça que vous le faites. Là, on va prophétie. Bon, on va baser même comment on le va prophétie. Tu vas là-bas le bas. Amen. Action. Et quand ça va ça, on va le baser prophétie. Tu vas le baser dans un bon motif. C'est un esprit à cause de l'ambition, avec l'ambition vie à frère, vie à sœur, vie à maman, vie à papa. Je comprends. On a un bon mot. Moi, je suis dans un bon mot, on a un hypocrite. C'est comme ça qu'il faut le faire. Non, non, on va le faire. Qui là? Ah, tu l'as déjà fait souter. Tu l'as déjà été pour le souter de Bastien Nzambe. Les autres, il y a une seule solution. Maman. Action. Ah, on se dit, mais pas, c'est bien. Pas beaucoup de kilos vraiment au va première qualité l'eau à Turquie. Oh bah l'eau à kilo brûlé là. Mata li choisa li ko ne za mo so. Tola safia na eka. Kwa bwana. Adigonele ba apoti.